أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بله تماشاوانی عزیز ام جارکی دی سیرا نبی علیه الصلاة والسلام ام بهفرنا مهوان مديسة سيدة مالا محمود تبياتيا سيدة ون بخير هاتن سيدة إن شاء الله منيتا أم دبي برنامج خدا أم برنامج بوري دم حياة حضرت عمر تماشاوانی خورا آنی بوزما إن شاء الله أم دخازن دبي برنامج خدا بحثا وام مهاجرة وهجرت كربون حبشيستاني ومشركة جيد قاصد خود بيوادشيان دبون ایجا امی لبرسوا و سوالی گرن سیدا انشالله برنامه خدا یعنی گلو چما مشرکا و هر قاصده شیان نپیوا و چما دخواستن اللهی یعنی قوتک مسلمانه لدروای مکیه چه نبی یعنی مشرکا گرنگی اول سر چه بو سیدا خدا جوازی به بریام دست به صحبت ها بکن از حازم سلام و حرمتی خواه یه تماشاوانه می چارتی ویر برای بکن سر ناوی تبی خباتکار و رایداری چاری اجوان رد بجم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سیدا براستی پرسک دجید وکر پرسک خوشی براستی چاقام لکتبی سیره دنارن یعنی تاریخ حیاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دما بحثا هجرت حبشستان دبی دبی هجرت ره او هر دو قاصده مشرک مکه بی مهاجر آخصبون دی کتابات در باسی بیانی بحثا هجرت دبی بی ره دبی مشرک مکه دو قاصده خوشاندن بی مهاجر آجبو هم شوند بزیورینن فقط مد برنامه خود بحث نکر چما ما بحث نکر چونکی بشتی هجرت حبشستان بسهی با دوی نافبرده لمکه بویرنی گرینگ بکار هاتنه اولاینی یعنی بقیمت هجا لمکه خیابونه اوانا جی نخواست مسلمان بونا حمزه و عمر بو مجی خواست دوی نافبردن بحثا مسلمان بونا حمزه و عمر بکن و دپیر بحثا وان هر دو قاصده مشرکا بکن چونکی شاندنا قاصده مشرکا ده بارا مسلمان بونا حمزه و عمر جی گلک هیی هگر امه بین چما مسلمان بونا حمزه و عمر قداندنا هیامک یعنی dönemeki deriye dönemek demeke dahati girtin dönemek nühci ehli iman yara dest bekiri hatta jibo taluka küfrü şirka mekej dönemek ne dest bekiri çima çünkü Müslüman buna van her du merdu merkhasa de tariha davet de brastici وقت إيرو إنقلابك لشكري بو يعني وقت دولمك عسكري بو باجار مكيده çünkü her daji yani Müslüman buna her daji dava İslam'ı jimerhala ibadeta bdizi derbasi merhala ibadeta heşkere buyi jibil İslam dava İslam'ı بخودی بو یعنی شخوا خودی و دعوه سیدا شخوا خودی و پیغمبری خودی و دعوه که گو خودی سر بیش خو که ما یعنینا بس ذهنیت اهل شرکه دا ذهنیت انسانی و دوری دا اوعیش خودی و های ایجا بو شکلی المسلمان هدنرتن yani hinki ehli iman itibaran zede بود مکه çünkü Ömer و Hamza de گرناسه باجاره مکه بون عمر جبل و ناجی حضرت عمر وزیر مکه خارجی یعنی دیشلری باقان مکه بود نوا گله عرب در رومتاوی ها بود هات ناس کرن نوا گله عرب ده بعگیت و مردیتیا خو نام دا بود جوهله جی مسلمان بونا هر دیا هنگی مشرک آستنگی مشرکار چکر جبر و یکی جی پشتی Müslüman buna Hamza ve Ömer müşrike Mekke fehm kirin ev dava roj broj de Mekke de peş dikeve xusn peşya peşketina dava İslam'ı Habeşistan'ı becari bigrin şu bu münasebeti daha qasdi xoşandına Seyda abla kim ki bunun karın aveva
سيدا أوانا يكجي عامر بن العاص بو إيدجي عبد الله بن ربيع بو عمرو كري عاص عامر بن عاص بن وائل دي عاص بن وائل باويو نياركي نياركي مشهور بو أفهردو بقاستي شاندبون شخوا جيناندنا مهاجرایی لحبشستان دهندر نخاسم اتمسفرا اوین و خوشیه ده عبادتوانی بسر بستی مسلمان بونا حمزه و عمر روش بروش پیشکتنا دعوای اسلام ایلمکی بلا بونا اسلام ایل جزیره عربستانه چونکه جگلک بندو باجاره جزیره عربستانه جی انسانی بنتا حجه دهاتن مکی هفدیدن به پیغمبر علیه الصلاة والسلام دکرن ایمان دانین avana tev yani ev bu yer tev müşrike Mekke jidil dedi hejandın. Bedgumani mezin juanı çetkin de tirsandın müşrike Mekke. Roj broji ev tahtewani iktidariyi gilser xuynu xabata mazuma ava kirbun. Roj broj ev tahtewan de hejiya. Ev putxane wan putewani gxalqe nezan u belangaz بناما پوتا بناوی پوتا تخورا دکرن که وربونا پوتا روش بروش آلان دبو مظلوم به کس روش بروش فرق دکرن که اف پوت کورنی فیده و منفعتی ضرر و فیده و قطنن انسانا نابن ای گد پاش وان پوتا ده خواه شارت بون و ببون پوتلاشمیش ببون اصل و چیوانا بقرج درد کت میدانه افتف بدگمانی مزین اشراف مشرکه مکه را چه دکرد جبوره جی خواستن دست باویجن مهاجر حبشیستانه لمکهش خواه پیش شوی نما دکاری بو بگرتانا خواستن دست باویجن مهاجر حبشیستانه دخانه و همشون ده ببینه چونکی هبونا مهاجر حبشیستانه بدگمانی دیج مشرکار چه دکرد انشالله دندور صحبت خواهده چه بون ev bedgumane müşrika döndür sohbeta xwedê em ê wana bînin ziman. Tabii müşrikê Mekke gelek bedgumane wan hebû. Af bikin. Gelek bedgumane wan hebû. Bedgumane xwe jî nexwasim eşrafê wan rojekê di meclisa xwe darine dwe de li hev kom dibin. Hem mersela muhacirê Hebeşistanê hem pêşketina dawayê İslamê li Mekke hem jî belavbûnavê li Cezîre Arabistanê li ser vê meselê xwe bi hev re ştexilîn şêwirîn û li gor vêna jî di dawiyên şewra xwe de qarar nedan qarara got du elçiyê xwe qasidê xwe bişînin Hebeşistanê bi hêviya ev her du qasid wan muhacirê hicret kiribûn bişûn dibizî verên çünkü Hebeşistan derîk bû cehlê îmanê re. Yani ev dava mezin dibû bela bûsêda. Yani ev dengê vê dawê digiha millet nedî xerîb xenc Ereba. Xenc Ereba û xenc milletekî weka ez ê bêjim Hebeşiya û nedibin qeweta milletê Mekkê de bû. Helbet yani ev ê wadê tirsandin. Ew ditirsandin seyda ji bil vêna jî di Mekkê di çend kesê eşrafê müşrikayî Kralê Hebeşistanê Necaşî ji nêz di nas sikirin hebû. Yek ji wana Ebu Süfyanê êdî jî Amrê Kurê Asê. Yani li gor nerîn û şopandina Amr û Ebu Süfyan digotin heger ev muhacir li Hebeşistanê bimînin mişwarek derbas bi Necaşî ji wê daxilî dînê wan bibe û ev dawa li vir empêr mücadelê dikin ev dînê gem nahêlin bela bibe wê bikêje Hebeşistanê jî ji wir wê ev dawa ev dost bipejiqê ev jî müşrikê Mekke ji xwe kêmasiyek didîtin ji ber vê yekê jî du elçiyê xwe yî zana ji bo bişînin cem Necaşî amade kirin nexandin û ev elçiyê xwe bi rastî jî ji bo herin cem Necaşî بقدر بآلافني فراغني قدر وقيمة خلاتني قدر وقيمة دانوان جبوك ببن جنجاشيرم وقو چما هردوال چي سيدا عمري كوري عاص جا اشرافي مشركي مكي باوي عاص بن وائل اشرافي مكي وبخجي جا اشرافاي دي قالك چونو هاتني دولت عادي مجلسا شركي دارنا دو ويب قاستي دشان دولت او كيلو مثلا تدي الشيء دولة هاي الشيء تركي الجلك دولة هاي الجلك دولة الأنقرة هي دويدا ميجي
elçiye devleta dahat nas kirin, elçiye devleta naqane bun. Teybeti insanı jir, zana و باقل زمان خوش جر خوش تیبتی وانات شاندن بقصدی دولت جیرانی خود دولت خوب خود شان جمع هفدو demek tefemi Seyda Amre Kureas قاصدك ماهر بو البوليتيقا ومخابراتها بإنسانها معلقاوية بإنسانها خوش بو زاني بو إنسانها إقناع بكي يعني دفيدا دمكي جلوما أو هاتيا بجارتن دیروگوان باساوی دکن سیدا دبی جیر بو، زانا بو، باقل بو شخص باجاره مکیدی چار کسی داهی هبون سیدا. یعنی حتی دبین دیروگوان دبین اف داهی دی جزیره عربستان دی امثالی وان تو نبو. زانا بون، سیاست مدار بون، داهیر بون. یک جوان عمری کره عاص. ایده معاویه کره ابو سفیانه، مغیره کره شعبه‌ای zaten مغیرت پر ایمان جدینه. ایدیجی Ziyad bin Ebihi bana dahiye Cezire Arabistan'ı yani Amri Kure Asçı yek jvana bu Seyda teşkili yani bir an yani Amri musibete go daviye diyor ki İslam'da her çarşı musallati Hazreti Ali yani evci teşkil garibe go Hazreti Ali de yani çıbar ki giran mı bu hakikaten hem vahiy kutbu تديت مثلا جو اف مصلاتي رسول زماني اف مصلاتي رسول الله بوحي رب العالمين رسول الله حق ودرهات يعني فقط الدوله حضرت علي ده وحي نما وحي هودها دين كامل بو ايجا حقيقه اف ده ايجا باري جو تاريخ اسلامي حضرت علي كريا والاهل بيته كريا او جرانياوي باري بهتر تفهمني يعني فر شارجي دما خليفتياوي ده براستيج القرشي حضرت علي bunu cephe و per mücadele کرنه سيدا دبي عامل انسان کی پر گونه بو دبي جير بو باقل بو سياستوان بو ایشو کاری خو دوزن اندو دکر yani beryag kararı bide fayda و zararı vi ایشو کاری اول دوزنان پشتر قرارا خود دا مشرکه مکه جه پشتراس بون شاندناوی در حد بون پشتراس بون زانی بو دجوی مقابل وی نگاروی مغلوب بکی اف خصوصیتی وی هم استراتژی دولتی جیرانی خوشی دبی باز دزانی جهاتی بو حتی دبی قبیله قریشیا مرسلیک جناف درنت کتن ای خوب خطیه شر خرجر گنگشی چه دبو دبی عمر دهات وان شفت دا عالی زانا بناخه وی وان شفت دا عالی دوره جهالت دی دبی شاعر بو شاعر کی مشرکی قریشی نامدار بو جوان سبب وان خصوصیتی بی دبی مشرکی مکی دگلک ایشو کاری خود او بقاستی دشاندن هیله کوی دیجی دبی او نجاشی گلک شاف حز دکرن دوره جهالت دی محبه هبون خود دبی چاغاق جرگوتن دبی گو نجاشی دوسته من محبه من از هرم از هیویدارن مدستوالا و ناگرینن جوه هیله جی دبی او شاندنه حوالی بی گمورن عبدالله کره ربی برای ابو جهلی دماریه دیوید برای وی دماریه دبی اوجی انسانه کی جیر بو زانا بو سیاست مدار بو مشرکه مکه دبی هر دو قصد نخاندنه مشرکه مکه دبی خلاتنی پر بقیمت و دمیده جبو دیاری نجاشی و مجلس پاتریک دورایی بکی خلاتنی بقیمت شاندنه دبی عامر جوان گوتی حبشستان ده چرمه دباخگیری پر بقیمته چرم دبی پر دانسر هف دیسا دبی نجاشی ره معینک بوس yani حسبك معینی دبی جر بخلاتی خستن دیار بکن جبل وناج دبی گلک مسک و عنبر و دبی خفتانک یمنی جی دیساج نجاشی ره خستن ناف فراغا و دبی تبلی وام فراغا عبدالله کره ربی و عمری کره عاص هنک شیرت جلوان کرنه و اف خلات نجاشی و پاتریک دوراوی تسلیمی وان کرنه وان برای کرنه شاندنه حبشستانی
دبی پشتی رویتیا گدریش افر دو قصد مشرکا دکهجن دولت حبشستانی عامر تدی مگو کنه بو اول خلاطه پاتریک عدد دوان يعني برياء نجاشي تقديم يعني دورة نجاشي تفتحين دورة خوازي فتح بكي جبوك باسقية نجاشي صار نجاشي رحت قايل ببي يعني جبوي قايل اعتراض دورينين جبوي قانع بكي دبي شغا خلاطه پاتریک آجی دیاری وان کرد داوان دبی جوان سببی هاتنا مرسلا خوشی گو مرف نیما غیدینه ام هاتنه ما بهیسی هاتنه دخلی و بونه نجاشی وان خوان دی وان بجیه کریم علی کاریا وان دکه ام هیویا مجوه گشاغا ام دوزل نجاشی کرو نجاشی خانه دا بر تسلیم بوناوان هونه جی علی کاریا ما بکن دبی براستی جی پاتریک قانع کرنه دوران نجاشی دبی داوید خلاطه نجاشی دانه عمره کره آس سببی هاتنا خوشی جی نجاشی رو بیان کری شو aslında عمره کره آس بناوی خلاطه رشوت دیاری پاتریکا کرده çünkü دوی دمیده خلات جمزنه دولت آره daha diyar kırın belki iloji var yani belki iloji Sarak Vezir u Serkomal yani Başbakan, Cumhurbaşkanı gidişin devlete belki o xalat adedin udisinin xalat işte ve meclis yara naydan üstünde. Jiber ve ikici dibi ev xalatı giş patrike doran necaşi rabrebun de hükme rüşvet da bu yani rüşvetek da patrike doran necaşi. Pişre dibi الشيء قريشيا دركتن حزورا قرام يعني دركتن حزورا نجاشي دبي خلاطي نجاشي تقديمي يكرن دبي خلاطي وش خماني زمان ما جو حسبك هناك شرمي دباخ كري وخفتانكي يمني وهناك مسك وعمبرك جزيرة عربستان دي بقيمة بو دبي نجاشي خلاطي وان قبول كر دبي حتى غازي عمري كوري عسكر ويلكلقا خدارون iştandın çünkü muhbantiye kwanji habu dbi piştre jamr go khair dati shamr jer wahago ve hükümdar henek insane me kem aqal behiş dini xatar kirne و نكتن دين كي نو إيجاد كرني أو قومي خا مشواره كي بهور خرجر كرن بشر قومي وان هناك زوري الوان كر أو جي غيدين جديا خاش بابي خاش براي خا غيدين ما بيسي هاتن دولتاوه هاتن ولاتيوه وان بجي كري جبوك أم وان دي سافقرن ولاتيوان دياوان بابيوان أقارب ومروان أهليوان ام بريكرن ام بوي سبب هاتنه الشيء قريشيا يعني وكا انسان كي جو شواني وي باز دي تلبي شواني خو هري اجي غلامي وي اجي از بتشي عيش تشي وي دفيدم دا قوم بي عيش تشي وي سر عيش باز دايا ونتشي جم ديو بابي خوجي لبيتش يعني كريا شكلكي عمري كوريا عسكري شكلكي قانوني داز بيجي بله دبي الشيء باتريكل دورا نجاشي يعني مجلس ساوي جرونشتي بو دبي بريان نجاشي بيشتغل بله باتريكا خاوت ناف وجو اي حكمدار عام راست بيجي يعني اف انساني قهاتن دبي جو من تسمي اهلوان بكن دياوان وبافيوان واقارب ومرفيوان بسبب هاتناوان قال لك راحت سيزن هروج دقرينج بوان دبي قام تسمي نجاشي بكن ام تسليمي عمر بكن ام تسليمي عمر بكن فقط دبي عمري كوري نجاشي دبي قد برسف ندا عمري كوري عاسكو حتى المهاجرة قهدارنا كم نج عادتي منه أزوان تسليمي وناكم جبر بي كيجي دبي روجي درباس بو چونكي هر دو قاصد جي شريك دور هاتبون نجاشي جي خواست خبرج مهاجرة بشينه چونكي سروكا كي مهاجرة جابو جعفري كوري ابيطال بو جمارا مهاجرة زيده بو قافله اول ده حفظك هست ده قافله تالي ده هشته و تشتك تف قافله اول جمارا مهاجرة 120 درباس كربو لحبشستاني و روجي زيده بو جمار دبي نجاشي فكري برسبك لغ
مناسبه مزنایی ده عمره کره عصبه حتی از گهداریا وان نکم تشتی گهوند بیشن راستیاوی لجمان از تزیق نکم از زقت کسکی گو بشینم بوره تونایی جواره جید بگو سیدا 5 دقیقه ممانه مساعده و به سر مزنایی نجاشی بله سیدا یعنی و 5 دقیقه خو ام ببورن بله سیدا وجی یعنی زمان گو یعنی نجاشی انسانی که حقیقتا عادل بوده مکی بله سیدا ولوی حواله خو ننری ولوا هدیه ننری ولوا دیاریا ننری ول تکلیفا جماعت خو يعني هوالي ويجي خصن جهده وتسليمي عمر بكي ننهري يعني ابدا مكي مزنعيه ويد نشاندن هم حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام جو مهاجر اشتوي دورا ولات حجازه واشتوي دولته تشويقي چونا جم نجاشي كرنا قد بيون هر نور ملكي عادل ويدريا هيفي هيا قول جموي ون راحت ببن يعني ون عدالته ببينن ون استراحته ببينن اف هم مزنايا رسول الله عليه الصلاه والسلام دي نشاندا وهم جي حقيقتا جو حقيقتا دمكي نجاشي اسلامكي دیندار بو يعني ويدا من سر دين حضرت عيسى بو شخوي بيفي او كامده تزانين جو مسلمان جي دبي لي دیندار كي راستي بو يعني نه ايغو دینداري مزنايا خورايا جي قلتغي خورا استعمال دكن ايغو حقيقتا خدمتا دين دنا يعني قلتغي خوجي ومزناتيا خوجي خدمتا دين خدا استعمال دكن سيدا شخوان نجاشي بلكي ان شاء الله پیشتن بحث بكن اف حواندنا مهاجرة بشتربوي سببك خلقي بي المقابل بي عسيان بكي عسيانك دركتيد حبشستاني دي بناف الله هذا ويجب تشويقها باتريكا دركتيد بشتي جعفري كوريا بيطالب قد بيجي بحثا حضرت عيسى آياتي قد درباري عيسى داكتية والحزوران نجاشي دخيني باتريكي دوراي راحتسز دبن دبي عيسى نو هاي چونك تدي عيسى وبجعفي روح القدس يعني بجعفي حاشا كوري خداي لدنارن چاغاق حضرت جعفر آيات دخين نجاشي تزيغ دكي جوه روجه وشون ده پاتريكي دورا نجاشي يعني مجلس نجاشي جبويش اقتدار دينن دهندر دولتا حبشستان ده خباتك دزيدكن جبو انقلاب النجاشي چكن ودبي و بوير چند هيوا اسيان در کرد دولت حبشستان ده انشالله امید دهندر صحبت خود ويا بين زمان حتى مهاجر دبي هناك تبلي لشکری نجاشی بونه جبو اقتداران نجاشی محافظه بکن یک جوانای زبیره کره عوام یعنی روایت ناده در واسبه انشالله ده صحبت خویده دمه بیا بینیم یعنی مالیتا و جلسان نجاشی چه بوی مالیتا خواندن نجاشی دایی براس بدلاوی دایی بله تماشاوانی عزیز انشالله پشتینا برکه هندک امی مثلا ناوا جعفر كوري ابي طالب كاتي حضور نجاشي چبر سواد ده و روجا دوا عمرو كوري عاص ديسه چش نجاشي تخوازه يعني عمرو كوري عاص چ پلان و پروگرام دکه جبونا خاطر گو مهاجره وگرنه مکه جمنقتن پشتي قاسکی دي بله تماشاوانی عزیز ام جارك دي بهفرنا ما بحثا عمرو كوري عاص كربو عمرو كوري عاص هناك هديه ودياري تقديمي نجاشي كربون بل نجاشي براحتي نيتاوي نبوغو مهاجرات تسليم بكي اجا روجا ددوا سيدا روجا ددوا عمرو كوري عاص چه تكليف كر نجاشي سيدا بريام درباسي روجا دديا ببن مشرك مكي بشاندنا عمرو بن عاص و عبدالله بن ربی باش یقین کربون که مهاجر شوند وگرین تدی مگو پلان نجی چه کربون چونکی قبیله قریشیا چونا مهاجرای حبشستانی راحتسز بون درسیان که مسلمان حبشستانی پر ببن خرد ببن حتی درسیان که قرال جی داخلی دین اسلامی ببش خواهد ترساوان مشوارک در باسوی بکار هاتی قرالجی داخل دینه اسلامی بویی دترسیان
جمارا مسلمان الحبشستان پر ببه مسلمان حبشستان ایریشی مکه بکنو مکه جدستوان هر یعنی انقلابه که به گوتنا ایرول مکه چکن دترسیان حاکمیتا مکه تخندر دستخوش برویه که بارمانجا مهاجر ابشوند بگرینن پلان چکرن مشرکه مکه پلان وانجی تشتی قرال پرجه حز ذکر بخلاتی دیاری قرال و مجلسات دوراوی کرنه او جدوه دمه دی چرم بو معیم بون یعنی حسب بون وک مقام عربی ایرو بون جبر وی که جی قرار ره قالك خديه خلاطي بقيمة ديار كنا چاق خلات بلا كنا اول ندان قرال دان باتريكي دوراوي او جي باتريكي دوراوي برشوتي قانا كنا جبوك باتريكي دوراوي لسر قرال باسقية كي بكنو وبكن قرال مهاجرة بشوندي تسليمي عامر بن العاص بكي آسيا الشيء شاندني بنجاشي ردوي شاغيدي براستيجي هم محبون هم الشيني باقلو زانا بون بريجي في وارد تجربة وان هبون آبين آچاراجي جهردو الشيء گوچون یک جوان عامر بن عاص پرنیزی قرال بو چرشوی قرال بو دانی کلگا خو فقط دیگل وی قاسیته بیجی جبرگ نجاشی انسانه کی عادل بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دشاندنا قافله اول دیجی آنی بو زمان و تو بو هر نور قرال کی عادل هی از هویدارم گلباوی و ظلم لونه کرن وقت پیغمبر خدا جی مزگین داوو قرال زوبزو به اشتغالیا مهاجراره مهاجر تسلیم عمری کره اصل کردم. سیدت خوازم وی هف بیوینه ولین من زمان گو روشاد دوها یعنی به صحنه استخوازم. بله اما بین زمان سیدا. بله. یعنی روشاد دوها عمری کره اصلی سن مجلسیه. بله. و باکرنا مز سرکه مهاجر آجی. بله. سیدا روشاد دیا قرال جوال مهاجره گهدار بک قاصدک شان به مهاجره. جو مهاجر الحبشستانی دیا منا مسلمت بیجی مسلمه و دمی هی ندیا مؤمن ابو يعني پیرکا ابو سلمه و اسلام خود تبع ایمان در حقیقت بویر او بخو هاد بیش چونکی یک جه اف بویر مشاهده کردی و مسلمه اون حزی که سید زمانه ویمه به چی بو یعنی روجادو یا کرم دار بن و مسلمه رضی الله عنها دبیجه دبی ام مهاجره الحبشستانی بهاتنا هر دو الچی قریشیا راستیجی دبی دمام بهیست محزوم بون غمگین بون چونکی دبی پیشامه تشکیگ تعلقات هبو تاریتیک هبو گلو و نجاشی متسمی وان قصدا بکوی نکه دبی ام سر وقت بون چه قصدی قرال هات بامه قصدی قرال گو قرال یکی جوت خوازی یا جهنه که جوت خوازی براون سرای دبی ام تبی مهاجره کم بون جبو ام چی برسوی بدن قرال مشاوره کردن نوا خوده حتی دبی ما مشاوره کرد مشاوره خوده دبی باتفاق ما گو قرال و پاتریکه دوراوی و پرسا عیسای کره مریم دبی چونکی ما کنبونا امری کره حزانی بود یعنی نقطه ضعیف چیه عمر بوين نقطة وي اختلاف نظام وقرال درخي وقرال بشين سرسري ما عمر بوين نقطة وي اختلافك بخازه دناوي نام وقرال درخي دبي دفي درباري دم بهالشيورين دبي هر هنا كاج ما تشتاقو فقط دبي باتفاق دبي ما جو تشتاق خدا ج بيخمبري مرشان دي و بيخمبري ما تبليغي ما كديه امي وي تشتي بيجن امي بالنظام يعني اما بين زمان يعني ام حقيقه سر حقيقه نانو خمينه ام سر حقيقه وناشر ولو مش حبشستان درخ تسليمي وان مشركا بك جي حق وك خديه خاصيه ما بين زمان افر مهم سيدا يعني براستي جي جرك ام حقيقه شماتوك نكن جرك ام سر حقيقه نانو خمينه جبوك ام مخاطبه قانع بكن یا جیبوگ ام ویاج فدا اسلام رچتر ام ور بکن ام بهتر کاربن خدمت نا خبات نا بکن ام وشرتی بن کسمه ناس نه که من نزانه به ام بگن هدف نا قناغ نا و حق وق
خدیه حقیقی خصیه انو شیرین د مجادله توحیدی تشکی وردن مخالف سنت اللهی حق وک خدیه خصیه مهاجر ببهایی وگراخه حق وک خدیه خصیه د سرای قرال ده آلان کرنش خواهی آنا ناوروکا آخافت نوان جیبین زمان چه آخافت بون جعفر کره ابی طالب چه گوته بو اما انشالله بین زمان اما ببینن دیجه باوریا فلها ده جعفر کره ابی طالب قرایا ده سرایا قرال ده ام دبین حقانی demek ki Seyda yani muhacirina ve xoda karar etsin go Jaffer Kure Abu Talib bugün mümessile xwa temsil awat muhacira temsil ki muhaqqaq xaval newiji pere hena بله و دكرنا حزورا قرالدا إجا بله كرمكن سيدات كمن حزورا قرال شو خد بي باتريكي دورا قرال سر تخته خورنشتو باتريكي دوراي مجلساوي رونشتو بو عمري كوري عسو عبد الله كوري ربيل باوان بو دبي چاغا جعفري كوري ابي طالب دره دبي خيراتني د قرالو باتريكي دوراوي دده بيشتره قرال جرى دبي قلي قريشيا چما و دين قومي خاطر كرن چما هم نكتن دينك يدن يا دين النصارى يا يهودية چما و اف دين تركر اف دين نهي جهون سرچية چما هم قومي خبون نياره هف چما هم جولات خاتن درخسن چما هم هاتن ولاتمو و خسپارت مهون دخلی مبون اول وان برسا جوان دكه قرال دبيل سر وان برسا دبی وکیل مهاجر اشخوا حضرت جعفر بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او بوکیلتی سرسر مهاجرات تعیین کرده بو و ایشی کار مهاجر الحبشستان تویجی حضرت جعفر راست کرد حضرت جعفر برکان دولت حبشستان را مخاطب بو دبی حضرت جعفر رابو سرخه دستور نجاشی خواست دستورا اشتغالیه و سر ناوی تبی مهاجرا د مجلسا نجاشی ده و هاگو سیداش برگ اشتغالیا حضرت جعفر حبکی ادبی و خرقباره از خوازم یک بینم yani keremdar ben. Estağfurullah beriya ve bejim nokta ki Seyda muhakkak zaten elhamdülillah zamanı veci harekbara. لدور دا بالامت کشینه گو مسلمان ایوه دوران مجی گره مثلا باجار الولات اوروپا بی گره کلکو داره دنیای بی دناوه هر دا بمشاوره بی و جماعتا که به هفگریدایی بی نه هر کسی که بخوصر بی هر کس پرسگری که خوب سری خوب که یعنی اف دیرو کم اوه دیزانین گو لازمه هر مسلمان خو بگهینه مسلمانی دی و بهفرا مثلا مناسبتی وهابن و بهفرا رابن بهفرا رونن بهفرا قراری خوب بدن بهفرا عیدی خوب کن بهفرا دلخوشی و حزنی خوب بهفرا بکن گو افجی یعنی دبی عزت المسلمان سیداد نظامه دی چکی غلط حتی فهم کردن هی ناف گله کرد نخواستم دبی شیور سنته هل بکی شیور فرض یعنی وقت نماز و روزیه وقت حج و زکاته شیور فرضه حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیب insana بشورن عقلوان جشوان استفاده بکن çünkü دبی عقل چیتر هیی به ناوی شورا صورت قرآن پیروز دهی yani شور نخاسم انسان مسلمان را فرزن چی دما تاریخ اسلام اهل ایمانه کاری خو به شعور کرنه محقق zarar değil. Fakat gibi şuur kirebin, gunda kirebin ji disat hakikat dedi, gunda ne kirne muzafferin. Çünkü ve mukafata xo jibo şuurini ve bisinin. İnşallah hinki ev mücaret kave müjarame İslam ujiyan peş ser veya inşallah amir barnama ki داخل إن شاء الله. بله. سيدا هون حزكن بيفين نجاشي يكا الجوتن الجورج روايته الجورج تاريخ قيد كرنه عزيزي يك بيك بينم زمان نجاشي حكمدار وها دبيج وها برسفاوي دبيج أي حكمدار أم قومك جاهل ونظام بون مشبوطار عبادت ذكر گوشت حیوان مرار دخار حق مروانتی
بجیه نتانی خرابی ما بجیرانه خود دکر خورده ما yani insanı ما يخورد ضعیفه ما دعجه خاندن بکنایی تبه نقنجی و خرابی آمده کر ام دوی حالی دبون خدای تعالی جناوا ما یکی گو ام نسبیوی راستی و امینتیاوی زانن جمر بقاستیشان رسول ما ام دعوتی باوریا بیکبونا خدا و هو عبادتا جوی رکرن من عامه عبادتا پوتا کر من عامه جي ام تشريكو هنكوفاش خدار چنكن كر وي امري ما بگوتنا راستيه دانا امانتاي خديا مقاتبونا باغي مروانتيه معامله جيراناي لسرقنجيه پاراستناش حرام و خون نرجاندنا بنا حقيقر من عامه جي تمام خرابي و نقنجيا جي کرنا دروا جي خوارنا مال يتيما جي کرنا ببختيه لبيرك خوي ناموس كر و امره ما هو بعبادتاش خداره بكرنا نميجي و بگرتنا روجيه كر احمجي وي تزيق كر و ايمان بياني تشتيج مر آني ام جرا سرنخون بون ام تسليم بون تشتي مجي قدخه كر يعني لما حرام كر مجي لخا حرام كر ما حلالي وي حلال و حرامي جمر حرام كر حرام قبول كر هو مش خدا را عبادت كر تشريك و هنكوف مش خدا را چه نكر جبر ويه كي قومه ما بونا نياره ما إريشي ما كرن من عامج عبادتا خدا كرن خواستن ديسا بره ما بدن عبادتا پوتو سنما جبو داخوازي خو پيك بينن هر شكل ازيت و تعدي işkencel مكرن خواستن بزوري مجدين مي توحيد وگرينن كتن نابنامه و باوريامه حتى دم خواستن تكفن نابنامه و ربيمه جبر ويكي امجي هاتن دولتاته بونا جيرانته مخا آوتي دخلته ما ای نجاشی مت ترجیحی سر همی کسی کرن ام هاتن کتن بن حمایاته ام هیویدارن گو لباته ظلم و حقسزی لما نای کرن حتی نها لما نهاتی کرن جنها و شوندشی ام هیویدارن گو یکسک لما نکه سدا دبی حضرت جعفر برسوا عولده وی شکلی سبب چما جدینه خدر کتن دینه کی نو قومه وان چما نیارتیا وان کر پشتی نیارتیا وان کرن حدیثه و بوبلاته عنی بون سره وان بکرتاهی دو حضوران نجاشی ده بزمانه که حرک بار بوی شکلی تینه زمان خوش بسیده یعنی اف حرک باری از زمان جعفر حقیقت کدیب من دزانین بو جعفر جي نجم على كيم بلي وبلغته فصاحة خبرداني ومخاطبه خو راضي بكيجي نكمي عمرو كوري عاصم بلي سيدا وشخوا يعني رسول الله عليه السلام جي وصفه خطابته يعني خطابته خدها حقا رسول الله عليه السلام جي نكيم بو حتى ديروكوانك بيجي سيدا بروجا كربلاء دبي زينبا كتا علي بلي سيدا دبي الكفاية دبي بيفا كريا خطابته كريا دبي مقوقي عليا ياجي مقوقي محمد جار قدي صاحبويا هفقا مخاطبه خوا قانع دكرن ومخاطبه خوا راضي دكرن يعني اف خطابات سيدا دهنك خديها اف عرسيه يعني جمال باطايا يعني هر مال بات مثلا دنجي هر مال باطي نخوشه دما اذان ددن دما لاوكي دبيجن دما قصيده كي دبيجن اي هركس اما مال باطن هنا يعني عائلان هنا سيدا دنجي تفخوشه يعني حقيقه اف حرك باريا جعفر قلت اخوان سيدا اف اني بيرام يعني سيدا دحربا ایران دهی سعده کره بیواقع سرلشکر yani ordu komutanı. Evet demeji raporu roş dahat Medine'ş Hazreti Ömer'e. Ve Ömer tabi komutan valiye
rapor zamanı ve tuhastın. Jed becara ki qasidek şandiye Hazreti Ömer rapora harbe girdiği saatte Kore bir vakas rahmu razibuna xwedal ser be dibe rapora xwe dayê qasidekî xweda mişaşne ki yani belki muğire bin şube bijeve biskadima bahsa wî kir fakat hey muğire tê balame dibe eviya jî berê însanekî nezam bû hitabeta wî qet tune bû dibe Hazreti Ömer derketî dost benderê Medînê demek ki qasid dereng mayî ew jî heşa bûyî û dîhna dibe gelo artêşa İslamê ordiya İslamê ana çi halî deyî dibe hingî tebatî nehatiye xwas derketî dost benderê Medînê û çolê digere dibe neticede qasid hatiye qasid hatiye rapora herbê jê gotiye dibe Hazreti Ömer ji geyri rapora herbê dibe xîtabeta qasid pir ecêb mayî hişî çûyî ser xîtabeta qasid dibe jê gotî filan kes tu berê însankî nezam bû yani tu diştexilî du kelîme te nikarî bibaniya ser hev çip te hat yani ev ji geyri raporê bala miketî te çip te hat yani te çawa kir ev elim ev xîtabet ev zanabûn te ji ku anî dibe goya emirelmuminin vallahi piştî me îman bi Xweda û Resûlê wî anî İslamê bergiya min vekir xîtabeta min jî elmê min jî siyaseta min jî zanabûna min jî bergiya zimanê min jî a hişê min jî pêşiya min vekir Hazretî Cafer jî bi rastî İslamê pêşiyayî vekir yani tevê Müslümana jî were min seyda îro jî birakî me şivan bi darê şivaniyê dînê û were bibe xebatkarekî vê dawa pîroz bawer bê wê zimanê wî jî vebe hişê wî jî vebe zanabûna wî jî vebe yani ev xweşî İslam dide di mensûbê xwe elhamdülillah dirêjiya tarîxê de jî ev xweşiya İslamê qet betal nebûyî betal nabe heta qiyamete jî ew ê berdewam bike Seyda Necaşî guhdariya Hazreti Cafer dike piştre jê re dibêje ey Cafer tiştê ku Xweda ji asîmana ji pêxemberê werşandiyî û tu ji ber yani di bala te de di ezbera te de heyî ji wehyê yani tiştek li ba te heyî ku tu ji me re bixwînî Hazreti Cafer dibêjî belê ey hukmdar radibe ji sûretê Meryem çil ayetê hewil dixwîne sêda sûretê Meryem di hîcreta Hebeşîstanê jî me anî bû zimanberiya muhacir birêkevin teqdîra Xweda muhacirê herin Hebeşîstanê beriya birêkevin Xwedayê Teala sûretê Meryem daxist Pêxember aleyhissalatu vesselam jî sûretê Meryem bi eshabê xwe dahîn kirin çünkü sûretê Meryem çima beriya Hebeşîstanê daketî balkêşê çünkü welatê Hebeşîstanê fileh bûn sûretê Meryem jî behsa İsa'yê kurê Meryem û heqîqeta dînê Nesara dike Xwedayê Teala jî xwest wan muhacirê guê herin bi van xusûsiyeta bipêçin deqene li Hebeşîstanê hem heqê dînê Nesara de pirsên ji wan were kirin hem jî wek Necaşî guê ana pirsa İsa'yê kurê Meryem bike xwest bi van xusûsiyeta wan bipêçe deqene muhacirê herin Hebeşîstanê zoriye nekişin kerem ki sêda beriya sûreyê Meryemê wexta Necaşî dibêje dibe ma yani ev pêxember çi ji we dixwaze hinek ayetê derheqê pîrekê de derheqê hinek heq û hiqûqa de derheqê helal û heramî de Cafer dixwêne îca wextê ku roja sisiya Emrê kurê As dibe ez ê îlehî va muhacira bistênim îca mesela Hazretî İsa bahweriya mümina derheqê Hazretî İsa de tenê rojevê îca înşallah seyda em ê programa xwe ya di bername xwe didû de ez sêda vî sûreta kurtahî bê çi tîne ziman yani hundir vî sûretî bi kurtahî çi ez dixwazim bêjim ji bo sohbeta me bi helaqedar sêda ev sûretê Meryem li ser pêxemberê wekî Yehya û İsa'yê kurê Meryem li ser wîladeta wan disekine ev sûret li ser mucizê wan disekine dîsa behsa mucizê di çaxa wîladeta İsa'yê kurê Meryem de mucizê peyda bûne ê bikar hatine
اف صورت بیان دکی جبل وانا بحثا تکوشین و جیانا هنک پیغمبری بریا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دهندر صورت تکره حضرت جعفر جی بزمانکی وکری و حرک بار وانا دوی صورتی تین زمان چل آیتی عود خوین بله سیده انشالله برنامه دو دمی و چل آیتی بین زمان انشالله بله تماشاوان عزیز ام جارك دیگه هانا داویا برنامه خویا سیرا نبی حقيقة يعني أم جوي سيري يعني جوي ديروكا رسول خدا عليه الصلاة والسلام حياة ومجادلة وتكوشينا صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام قول أقطار عالم دانا أم تير نابن أم في توصية دكن لطماشفاني خوا قول هر كس بخوا بخباتا خوا راجي كتابا و ليكولينا بكي لسر سيرا پیغمبر لسر حياتا پیغمبر و هواليوي وانش خورا بكي نمونا دا دري علم دري عرفاني دري حكمتي لإنسان ببي حقيقة اف پیغمبر آخر زمانا و خلاصي دبن شوپاوي ديا دبن شوپاوي و أصحابي ويديا حتى برنامج كدي بمنة خير و خوشي دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.